Dobar dan, ja sam Darko Mitić iz sela Skobalja, zamenik predsjednika mesne zajednice. Selo Skobalj ima 500 domaćinstva. Imamo školu koja je stara preko 150 godina, imamo crkvu koja više nije crkva nego je manastir. Stara je već nekih, ja mislim, 120 i nešto godina, jer posle 100 godina postaje manastir. Selo Skobalj se prilično bavi više poljoprivredom i delimično stočarstvom. Voćarstvo je počelo, možda nekih par kuća su počeli malo šljive, breskve i tako to, ali to je već uglavnom povrtarstvo i povrtarstvo najviše. I imamo udruženje žena, sekcija žena u stvari Skobalj, koji su ovom prilikom na Smederevskoj jeseni izneli svoje eksponate, sve ručne radove. Imamo fudbalski klub Skobalj, Bela bara, tačnije se zove, koji je osnovan 1800 neke godine, stvarno ne mogu da kažem tačan datum. U funkciji je, pre par godina smo ga pokrenuli ponovo, što se kaže, u život, gde je bio korov, gde je bilo svašta, gde su ga zapostavili, pa smo ga malo sad podigli, na nov savet mesne zajednice. Šta imamo još u Skobalju? Lovce, naravno lovce, ne mogu da ne spomenem, lovački klub Skobalj. Dobro, to je inače udruženje sa više sela, od Spanica, Lugavčina, Skobalj, Mala Krsna i tako to, ali imamo i lovce. Ribolovačko društvo imamo, osnovano je, pa ja mislim da je negde oko 2002. godine, podmladak ribolovački. To su više ova manja deca koja su, ali ribolovačko društvo nam je osnovano preko Male Krsne, zato što Mala Krsna ima svoj onaj statut PIB, tako već kako joj ide. A inače, lovačko društvo je, ja sam se rodio i već je postojalo, iskreno vam kažem, ne znam koje godine je lovačko društvo, dugo traje i dan danas traje. Ja mislim da je brojčano nekih 20-ak sad trenutno lovaca. Žene iskreno nose ovu priču.